Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Inkulu indaba laphana wengane zakwethu isathinta umcimbi omkhulukazi laphana isikhondla khondla somcimbi wasejozini laphana okuyijozini Maskande Festival. Laphana wengane zakwethu ukhuzani mfokampongose usabonga laphana ubaba meya wasejozini ukuthi enyuke eze stage nemeya yasenkandla okubiyela bezomxhawula laphana wengane zakwethu ube sencoma nengezo ke laphana wengane zakwethu kwimeya yasejozini ukuthi bekade ifake ugodo laphana wengane zakwethu iphethe nethawula yayisifaka nomqhele laphana. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula kanti ukhuzani uthe mayisekhuluma ke laphana vele nayizolo wayesethi lo mcimbi sengazi ukuthi ungahlala ukhona ejozini. Ngiyafisa ke mina ukuzwa uvo lwakho. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Mawumusha ngiyacela ucinezele subscribe cenze nebell ukuze uzothola njalo ama notification uma siposta ivideo entsha.